Selamat malam sanakku semua. Kita kembali live lagi malam ini. Maaf karena spanding rendah, agak cahaya agak gelap sana. Nonton live kita. Kita cari JP lagi malam ini. Bermodalkan 7B. Karena spanding rendah. Sekarang coba dulu cari room yang room yang mantap-mantap sana. Busan tak Bang Dop, jaringan lu nama nih Bang Dop. Gak kalem Bang Doa. Forum yang mantap Bang Dop. Spanding rendah, Lek. Gak kalem ah. Dah forum ah. Jaringan Bang Dop. Bola 3322-5 apa Bang Dop? Bang Dop nak ketewasa ah. Padang lah, jam pulang bro. Dalek. Yo, gak bebas Padang lu lah. Hah? Popular rumah favorit. Yo, kau di Talang lah live Dalek ah. Hampir masajid Talang. Yo dapet tirai 5 ah.
Dah, gas kita pertama. Kok main santai aja malam ko Bang Dob, Dalek. Yo, spanding rendah ya Cako. Tu je rendah aja Cako live mana Dalek. Kalau ada pi, ton sampai sudah ada pi. Ya bisa sedekah-sedekah. Belum ada yang mantap-mantap sana, baru sekali skater. Yuk lah, yuk, yuk, JP yuk. Udah lama nggak JP nih. Waduh, gagal JP, aduh. Apa ini? Pola JP tuh. Gagal JP sana. Alamak. Gagal JP kita sana.
Apa ini? Ini bola JP. Ya Bang Mul, nonton sampai siap selesai Bang Mul. Kita sedekahin. Akun limit Bang Mul. Akun udah limit. Nanti kita sedekahin siap ini. Bahas 100 lagi. Share dulu ya Bang Mul. Dadori share Dadori, bagikan Dadori. Saran mantap nih kayaknya Bang Dop. Siap Niko. Putaran masih bagus kok. Bos rati ko lu ko. Jaring ndak aman lu. Masih dia genyo. Coba 100 dulu di. Belum tahu Bang Mol. Badan kurang sehat Bang Mol. Coba 10 dulu sana. Apakah masih ada dikasihnya? Kami santai aja dulu. Siap Bang Mol, nanti kita sedekain. Sabar ya Bang Mol. Doain dulu naik Bang Mol. Selamat malam Safira.
Minum dulu sana. Iyo bang, samo siku kayak kayak tujuh mah bang. Jaringnya aman gitu. Wah nak ayo man bang tuh bang. Boleh cari room yang baru dulu.